Ino ni varavara iria irakoya kuma Boya nginyagia University ya Karatina iria ikoretwo ari thina munene kuri athii. Waki wa varavara ino koretwo ari gikeno hari ahuthiri ayo indi ikarehe marakara kuri Aikari a kuria iragerera makiuga mwene kandarathi ino ni ahahamite migunda yao na kuruga mihaka. Agikorwo nginya president witu ria twinake ndari iguru ria watho ri kai kwi mundu ungi bururi uyu ngikorwo ari iguru ria watho ati no aigire kwa mundu athukangie indo ciake achoke atuike ndari mundu no mungi muria. Mathenge wa Karingithi ni umwe wa aria migunda yao ihutitio gicunji gia kinyorovo ya ika undu uria utumite nyina arware ni gwiciria ndeto ino. Atuikire kionje iguru ri mugunda uyu tondu rira mugunda wenjirwo uguo ni undu wa gwiciria muno ni mundu mukuru kuma no cukari ekire ati ona agikinya gukoma thibitari akanina nduku ithano atari aria ona umuthi turi ha we ndangihota guka haha. Maugite ni mageretie gutwara mateta mao kuri mathavia niguo ndeto ino erorwo indi gutire mundu umaiguaga. Corruption ri kayambagiria mwena uriku agikorwo ithui Aikari itura riri mundu mwe na gutuma migunda itu twike corrupt ni undu wa mundu umwe kana undu wa andu eri. Na kuringana na mavu ya Aikari aya marateta ironania ati ni mavaravara ino yejetwo nginyagia mugunda-ini thiini no mavu ya thavia ni mugaru na ino yao. Vita Boya uria nake mugunda wake wa makorobia onaguo ni muhutie na agatwarwo hathara nene augite ati varavara ino ikianjie gwakwo muingi ndwakuruhanirio. Akoro ni project teno irakorwo thiini wa varavara ni kwina kindu gitagwo public participation. Ithio varavara ino ekienjwo irutie tiro mucemanio wagutira ati varavara ino ni mugwakirwo ni gwikirwo rami koguo mundu wina kindu giake eherie thiini wa varavara kira ki varavara. Kuratuika varavara ino ni irehete njatukano gatagati ka muingi uria uri mukira wa rugongo na kianda vatiri Kijogu na Peris wacira makiuga njatukano ino ni icungiriirie irumi na ingini ino ni thavia wa thirikari angiingirira na varavara ino ithimwo weru. Ni oke wa thirikari athime varavara ringi uria wi varavara ehere nigetha aria mararumana matige kurumanaga. Uke na safi uria kwagiriire mugunda uthimwo uria uri akoni ni mwena uyu akoni muno ako ni 9 by 9 undu ucio wikike angekwa andu aya ni magirirwo guthimirwo 9 mwena uyu 9 no andu matige guka kwira ari angi kwina corruption kuri andu maheanie mbeca na ngunia nitwetire safi tugita cifu tukimahaka gutingo tungihakana kuma gwa kanyora nginya rami. It is impossible ningiona gutire na mbeca cia kuhakana koguo mundu ni ari undu uria wagiriire. Varavara ni ya mundu wothe urahituka na ona tungirumana ka twa kurumana varavara twa mikori na tukamitigo uguo maundu mangithondekori undu ucio niguo ni ugikingenia. Iguru ria uguo ni maikite ihoya kuri thirikari makiuga ati kuona indo ciao ni ihutangitio na ingi igathukangio no nginya mariho hathara iria mathiite na varavara ino icokio haria yagiririe. Mundu uria uri bara ambe ehutio icoke iturihe. Mageria ma kwaraniria na mwene kandarathi ino ona supervisor wa tabarire ino ni maringire ihiga kuona mareja wa kaunti ya Nyeri. Ngiribotera Kameme TV kuma itura ria Kanjuri cuke obge kia Mathira kaunti-ini ya Nyeri ni njitagwo Wahu wa Ngugi.